abariyo bahigwa bundi numa harimu Elias Agaba Kazani uw'omuruka gwa Kafunjo, Timothy Byona uw'omuruka gwa Bikongozo n'omuhandiki wa Kafunzo PDM Sako Julius Batumwa. Twashanga ngo ikizibu ba parish chiefs na ba secretaries ba PDM Sako bozi ba PDM Sako cyangwa secretaries nibo bakucira kukosa nk'ababuroka b'ubuciko bwa PDM kugenda bakaza kurunda setumba ukora kore Bikongozo hari ikizibu cya secretary nini na Kafunzo ni secretary bona abo wabareno wakuriye warena ari ukayashishura n'ugu yabura mitwara abiri za kufune zose ukaziherezo kandi kindi ndi hanga kiko kabari kimodo barajambara bahaga kasimo tibakatwaga kase kabaga kasimo Omuhezi wa RDC habwa Rukunje District Wilberforce Ongoma Hembisibwe nagira ngo tubarukuza kwitera muntu weneresho oro kuteganisa program za government omu district age abatakasete zaba bakora ki ino kubaje chemani twashanga ngo nubwe sente twazira abantu ko abantu bakagaruka babarabenye bazibiyaho mwene to twatuma ngo tukahereza umuntu miliyoni umuntu taragirebere na twatana kihuru ryo kugira ngo tugende tweta abantu aba bafurare sente tubabuze n'amazima miliyoni yeyona kagitunga waitegereza kuyakuba taragitungere yafurere mutwaro ushanju makumyashati kazanka makumyabiri kunamariya nayo kahari chifu yagumara agira ngo amazina ganje gashobire nawe akanyindi kwa umunani chifu watuma 20 chifu umunani okurugeraho abatura bakabana bashashura kutandikira ha mitwari 10 kugaruka higuru okutunga sente za PDM ngaliye bukumushija na mtwaro 15 hati kumpeza njira nti esete zanzo ozingarurire wako DJ statement esete azira timiza kuhereza mitwari 5 tapana twobwe mpereza hi 10 musigare ndabanje chifa kabari uwazira kumubwira ngo chifu wetaro kumukano uyako wataro naza kusoso omurundi gwa kabiri gwa kashatu turaza kwisha kakwate mitwari 10 naji hagodi mitwaro 12 naji kwato murundi gumwe najitaho ye naji herezo gumushija naji mutwariro weye muka Gasha kwa Dan Basibiye.